hari icyo nshaka kubasaba. So I want to ask you something. Kenshi nyine twabaye mu matorero mu madini atandukanye, ariko sindabona abantu baceceka nko mu itorero hano. So we lived in different churches before, but I didn't see any church which is quiet as you are. Sinzi niba ari ukwitonda, sinzi niba ari umugenzo. I don't know if it is politeness or a custom. Ubundi iyo umuntu akubwiye ati waramutse, uramubwira uti waramutse nawe. So it's usual when someone tells you good morning, you answer saying good morning too. Niba ari n'ikiganiro mukagifatanya mukavugana. If it is a conversation, you move together having conversation. Ariko kugira ngo umuntu akubwire hanyuma wowe uceceke. But if someone speaks to you and you remain quiet, rimwe na rimwe ushobora kumubwira uti uyu muntu arasuzugura. Sometimes you can be judged as you are not disciplined. Cyangwa se ararwaye. Or you are sick. Rero muri iri torero pasiteri araza agiye gutangira kwigisha akavuga ati mwaramutse. But in this church, when pastor comes in front and say good morning, ngira ngo hari jewe nkunda kuvuga mpita nshyira hejuru nkashyira hejuru nkamusuhuza. So impamvu yo gushyira hejuru cyane mba ngira ngo hari n'ababyumve apfe kwihangana kuko abandi bose baba bacecetse. I loudly answer saying good morning. It's as if I'm speaking on the behalf of others because many remain silent. None se kugira ngo umuntu akubwira ati mwaramutse mwese mugaceceka, yababwira ati amen mwese mugaceceka. Amen ni ukuvuga ngo turabyemeye, ibyo uvuze turabyemeye. Iyo mucecetse ni ukuvuga ngo ntacyo mwebwe muba mwemeye. So actually saying amen means you agree with what have been spoken, but when you are quiet means you disagree. Yavuga ati haleluya mwese mugaceceka. And the preacher says hallelujah, you remain quiet. Akaba ari we wiyikiriza. And he himself reacts. Rero ahangaha jewe ndi mukecuru. So I think here I'm the eldest one. Ngo hariho abantu banga ko bababwira mukecuru. So there are some who are not happy when they are told they are old. Ariko je ntacyo biba bintwaye. For me, I don't care. Nuwambwira mukecuru ntacyo bintwaye. Even if you call me an old woman, it doesn't. Kandi nibyo byiza. And it is even a good thing. Abageze nkaho ngeze si benshi. So not many who have the same age of mine. Ubwo rero nagira ngo mbahanure, murazi ko mwitorera ari ryo baruta mwese. Pastor navuga ati ninde ubihakana? So it was to rebuke you, you know, I'm the eldest in the church because it was even spoken by the pastor himself. Haleluya, muje mwese muvuga ngo haleluya, navuga amen mwese muvuge amen. Navuga ati mwaramutse mwese mubwe mwaramutse. When the pastor says hallelujah, you answer quickly hallelujah. When he says amen, you answer. When he says good morning, you answer loudly good morning too. Nukuvuga rero twakagombye kuba tubivuga abantu bose bari aha, ariko mwebwe mwenyine ni mubivuga bizaba bihagije. So it was supposed to be told to everyone, but when you do it, others will follow you. Rero hariho abantu baza bakavuga bati nageze ahangaha numva kuvuga ubuhamya, numva mfite ubwoba. Nje ntabwo ngira ubwoba kuko ibi bintu nabyize kuva ndi muto yagenda umusocial. So I'm social, I'm not afraid of testifying before the public. There are some who say they are nervous to what, but I'm not like such. Namenyereye kujya imbere y'abaturage nkabigisha. I used to go to the public and I give lecture. That's why I'm familiar of standing before people. Rero narinje gutanga ubuhamya bwanjye bwo gushima Imana. So my testimony was to thank God. Nukuvuga ubuhamya no kugira ngo bufashe abantu bose bari aho ngaho bakumva. The testimony is there to help others. Ndibaza ko nibyo nababwiye nabyo birabafashije. And I think what I have spoken helped you a lot. Nubwo narekera aho ngaho. Even if I can
stop by here. Rero nashakaga gushima Imana kuko iri torero ni ukuri ni itorero sinzi ukuntu narivuga niyo mbitekereje byonyine bintera gushima Imana nkumva sinzi ukuntu nabivuga. So I have no words to explain how our church is. Whenever I think of it, I speak loudly thanking God. Hari umugani mu kinyarwanda baca ngo uwambaye ikirezi ngo ntamenya ko kera. So there is a parable in Kinyarwanda which says those who have something great, they are ignorant of it. Ubu hariho abana ahangaha batazi ikirezi icyo ari cyo. So there are some children here, some young ones who don't know the meaning of that word, ikirezi. Ntiwumva ko ntikibaho no mu Cyongereza. So you can understand even in English he has no English word of it. Ni umwihariko w'ikinyarwanda. It is a special word of Kinyarwanda. Ninde uzi ikirezi? Anybody who knows the meaning of ikirezi? Uzi ikirezi ninde? Who knows ikirezi among you? Nta n'umwe ukizi. No one of you. Umwe gusa. Only one. Rero niba nciye umugani ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera baribaza ngo ese ikirezi ni igiki. So even if I have spoken the parable, still you are wondering what is the meaning of the parable. Ikirezi ni ikintu mbega n'inkuru ni ikintu kimwe cya nanjye nakibonye kera sinigeze nyambara ariko ndakuze ndakizi bambaraga mu ijosi kera noneho nyine uwacyambaye akabazi ko yarimbye. So ikirezi was a necklace people used to put on the neck and it was to show the beauty or to show the good dressing of one. Rero iyo umuntu yambaye ikintu ntamenya ko ari cyiza ahubwo abandi nibo bari bakavuga ati ufite ikintu cyiza wambaye neza. This means when you wear something good, you don't see it by your sorrow, but others who see you, they are the ones who judge that you appear good. Rero ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera natwe ntabwo tuzi ubuntu twagiriwe bwo kubona itorero nk'iri ngiri. So that means we don't value how great it is to have such church as this. Ntabwo naje muri iri torero nta ngo mvuge ngo niho menyeye Imana. Namenye Imana kera ndakijijwe kera mu idini muri 88 abenshi bari bataravuka. So I became a Christian in 1998. 88 I mean. Kandi numvaga rwose pe nkorera Imana nkora ibintu byose uko umuntu arushaho gushaka Imana ahubwo niko arushaho kuyitarura no kujya kure yayo kuko ntugira icyizere kuko buri gihe cyose ufite ubwoba. So I used to do my level best to search for God, to seek, but whenever you seek for God, that's when you become further distant from Him because you have no assurance. None nahemukira Imana none nakora iki ngiki nkaba nkoze icyaha ubu ni nkora iki ngiki n'abandi abankoze icyaha ugahora buri gihe cyose uhangayitse uhangayikishwa n'icyaha. You used to be afraid, what if I do this, I commit a sin, I go against God, and you live with the fear. Ariko ubu ngubu nabonye ikiruhuko. But now have received the rest. Nabonye umunezero. And I got joy. Imyaka yanjye y'ubusaza y'ubukecuru ubu ngubu nicyo gituma ndiho. At my age, I received the joy that makes me to live. Niba rero mutabizi ni mu bishake. So if you don't know that, you search for it. Murebe ukuntu muzarama. And you will see how you will live longer. Uri ikintu cyica umuntu abantu igituma basaza nta kindi niyo gituma bavuga ngo gusaza ni mu mutwe. So actually people die because they have no hope, and there is a parable says that being old is done in a mental way. Ugatangira kwibaza ibintu byinshi. Mentally you think of many things. Byashize. The past. Bizaza. The future. Ibiriho. The present. How shall I live? So when you are a Christian, you wonder, shall I, what shall I eat?
May I be destroyed. ariko itorero ryanyigishije kwizera. But the church taught me the faith. Ibintu byose mbibonamo Imana gusa, And I see God in whatever things. kuko n'ubundi witegereje neza cyangwa ugatekereza niki wakwiha, niki wakwikorera. Because when you deeply think, you can see nothing you can get by your effort. Icyo wakwifuza se wakibona. Whatever you desire, you can't get it by yourself. Rero byose ni Imana ibikora. And whatever is done by God himself. Rero iyo wihaye Imana ukavuga uti yewe ibyanjye byose biyoborwa n'Imana. When you give yourself to God and you say whatever of mine is led and guided by God himself. Hariho ijambo rimwe muri Bibiliya rivuga ngo kubaho ni Kristo, ngo no gupfa ni inyungu. So one verse in the Bible says to live is Christ and to die is also benefit. Urumva ibyo bintu bibiri ni ukubaho no gupfa, kandi ibyo nibyo dutegereje. So you can understand the two things. You live and we expect that we shall die. Turiho ku bwa Kristo, We live for Christ kandi uzapfa. and you will die. Niba rero uriho ku bwa Kristo ugomba kubaho ku bwa Kristo. So if you live for Christ, you need to live for him as well. Ubundi bibari ubuta umwanya. It's like wasting time. Rero niba turi abakristo, If we are Christians, ni ukuvuga b'umukristo koko. so be a Christian, a true Christian. Niba wizera Kristo, izere Kristo koko. So if he's the one you believe, you have to believe in him exactly. Ariko kubaho ngaho wabuta umwanya wawe birutwa nuko nakwiyicarira But, nkibera umupagani rutiri nkajya nibesherezwaho no kuba umupagani gusa. But to just live without purpose and God, it's better you go back and live as a pagan. Ariko igitangaza nuko uwo twizeye arashobora. But the great thing is that the one we believe is grateful. Ni mumpe imyaka, ushaka kumpa imyaka nini. So who Imyaka can, yanjye muravuga muti uriya mukecuru ariko ashobora kuba afite imyaka nini. who can? Twavuze yuko kandi mudatinya intoki hejuru. I guess somebody saying this old mom is like some age. So who want to Ubanza niwe nemera. who wants to say my age? 70. Wemeranya nawe 70. So those who agree with him that I'm 70 years can raise up their hands. 60, 65. 65, raise up your hand. 75, 80. See, Nuko nababwiye ko ndi umukecuru. you raise up your hands at 80 years old because I introduced myself 65. that I'm eldest. But the truth is that I'm 65. Do you agree? Mbeshere ku gatuti mwemere. Do you agree? Ubu mu kwezi kwa kane niho nujuje imyaka yanjye 81. So I accomplished my 81 years old in April in this year. Amen. Hari ubwo mwari mwambura hano mu itorero. So don't you miss me in the church? Amen. Ndashima Imana rero yuko kubwa Yesu, kubw'Imana, niba ushaka kuramba, So kandi uwo ni umuti. Niba mushaka kuramba, nimwegere Yesu. So if you need long life, I advise you to be closer to Jesus. Wababwira yuko hariho abamama rimwe na rimwe bajya bavuga ngo ese ngo mama Sharon ngo kuza ku rusengero nazi ese akuri. There are some mama who say Mama Sharon to appear in the church regularly is that she has any other thing to do. N'abakecuru bangana nanjye baza hano ni bangana. So and who is my age who regularly comes in the church? Niba mziratanirata imbaraga za Yesu. So if I boast myself, it is boasting the power of Jesus. Kuko iminsi yose ngengereranya Imana nk'umubyeyi n'umwana.
So always I compare God as a parent and a child. kandi niko biri. And that's the truth. Ijambo ry'Imana riratwemerera rwose rikatubwira ko turi abana b'Imana, ntitwitwa abana b'Imana, turi abana b'Imana. So the word gives the power and the right to be the children of God. We are not named, but we are. Rero nkanjye jyewe nabyaye abana 10. So I gave birth 10 children. Nzi abana itari. So, and I know the meaning Ndetse of n'abo nabyaye children. hari n'abo nareze. Not only my own children, I even raised the others. Ariko umwana mubana buri munsi, iyo umubwira uti ngwino ngukorera iki, genda ukora kiriya, ukabona umwana aratseta ibirenge, ukabona ntiyemera, uwo mwana wamukorera iki? So, but when you speak to your child, you do this, come, I do this for you, and then you see he is or she's hesitating. What else can you Wamukorera do? iki? What else can you do for him or her? Akagira gutya kanga, wamuterura ku mbaraga. So if you want to carry him and then he refuses, can you do it by force? Uko niko Imana natwe tuyirushya. The same way we struggle and burden God Imana himself. irakubwira iti ngwino nguterure, uti oya. God speaks to you, you come, I carry you, then you reject his voice. And you say, no, I will not come because I can't raise up my arms. Ndumva ntabishoboye, ndumva ntashobora kujya ku itorero ndwaye. I feel like I have a headache, I can't go to the church. Uyu munsi oya nagombaga kujyama nakujya hariya. Imana se yagufata ku nguvu. So God will not take you by force. Ariko kenshi jewe njya nza hano kwa. But many times I come here sick. Hano hari umwana wanjye arabizi. Here is my daughter, she knows. Bavuga bati noneho mama mu gitondo ntajya gusenga. Sometimes they say, today morning my mom is not going to church. Bakaza bakambaza se mama uyu munsi urajya gusenga? They come and investigate, are you ready to go to church? Ntagenda ninde utanga imbaraga? So I answer saying, why not? Who gives the power? Ninde utanga imbaraga? Who gives the power to people? Ninde? Who? Ngahaguruka natangira kugenda. I stand up when I make one step. Imbaraga zikaza. The power immediately comes. Hano mu itorero niho nkirira buri kintu. And when I come in the church, I become healed. Any kind of sickness. Niho nkirira indwara. Here I am healed the sickness. Niba nkennye niho nkirira ubukene. When I am poor, when I come here, I get some money. Nshaka kubwira Imana icyo nshaka cyose ndakira. When I have a request to God, I share it to God in this place. Nimuzabikore murebe yuko Imana. I convince you, you do the same and you will see the result from God. He will give you power and some other thing you need from Him. May God bless you. I couldn't take much time to read the verses, but go receive what I've shared. Amen.